ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯅꯈꯤ amadi Manipurgi drivers-sing asi lamdam asigi economy amasung transport system gi backbone ni haina Manipurgi additional chief secretary Anurag Bajpai na haikre khurumjari ISTV pau miyeng tabiri basing mutaram nokchari hauji pau sandok na pijari drivers day gi thauram ngasi mafam kaya da pangthoknari laikhidraba drivers sing mafam da ikai khumnaba utnakhi thangmeban thau ground da kuntra tares suba drivers day gi thauram pangthokre Manipur gi drivers sing asi lamdam asigi economy amasung transport system gi backbone ni haina Manipur gi additional chief secretary Anurag Bajpai na ngasi joint coordinating committee na sinduna thangmeban thau ground da pangthokpa kuntra tares suba drivers day gi thauram da haikre Taro Maduda additional chief secretary Anurag Bajpai na makataraduna drivers singna thauna phana chokthaban naidana miyamgi seba tawduna lakliba si yamna singtha ningai oiba thabak amani miyamna makoibu awangba thakta ikai khumnafam thoi makoina hiram khudingda mathau taba khudingmak miyamda fangalibani National Highway gi phibam phagana ba khonari contractor singna lambi sembada yariba makai athuba matamgi manungda loishnana ba phongdokpaga loinana driver singi damak yaifa thorang kaya paikhatli haikhe The Transport Department, Government of Manipur, remains committed to work closely with Drivers Association to improve road safety, enhance driver welfare, and strengthen transport services. We are also examining how the welfare measures for the drivers can be worked upon. We are looking at if a kind of a driver welfare fund be created so that some kind of, relief we can provide to the family of the drivers. We are also examining if there could be some kind of insurance programs for the drivers. So such kind of measures we are examining. Hopefully we will be successful. A healthy driver is a safe driver and safety must always be our highest priority. I once again extend my heartfelt appreciation to the drivers of Manipur for your dedication, resilience and service to the society. Let us work together to build a transport system that is safe, efficient and people-centric, contributing to the progress and harmony of our state. I wish all Manipur road transport drivers and motor workers union every success in its endeavors and wish all drivers a safe, prosperous and dignified future. Wish you all a happy Drivers' Day. Tharondugi manung channa laikhidraba driver chahum taramapal gi mafamda laikhidraba singi imung manung yauna saruk yakhiba singna hai lai katuna amasung minute ani 2 minute leptuna ikai khumna butke thoram aduga mari lenana AMRTD amasung MWU gi general secretary Maimom Anil Maitaina National Highway anida Manipur miyam gi seba tawjariba driver singda sel gi damak makhal kaya gi awaba piba otpanaiba kaya asi tawbidanaba driver singna haijaduna lakle COVID ki matam yauna luraba matam kaya da driver singna miyangi mathau taba polom kaya pusilaktuna miyangi seba tawduna lakliba driver singi awaba kaya asi lengangna sukhangbiraga kari tawba yabage haibadu thabak paikhatpiu laikhidraba driver singi imung manungna ngasi phawba mitki pi kangdriba driver singbu hanthana yengba makoina tawba thabak singthanadriba asi ngasi haiba numit asi dagidi thadoklasi haina phongdokhi ngasi singa masung tamda leiriba parja puna makida mangtani ngasi sangla lambi ani sida nasana we 37 amadi nasana we number 2 hairiba sangla lambi ani sida awawa maisa kya khangaga driver singchina Manipur parja gi namta chana thakna mayam mama ngasi hona ba yaba tawi yaba mayam tawri masi puna maksi Manipur leiriba ai gi singa masung tamda leiriba CSO organization sing mayam puna khangmina ba ma khangmina raga ngasi driver sing sisu ngasi gi miyam gi namta seba tawbiri bani हाइबसी खनबीरगा पुनमंगना ड्राइवर सिंगु मिनुंगसी थंबियु ड्राइवर सिंगदा ओट नैबे तौबिगनु हारिबा ngasi gi numit asidagi hauna Manipur gi mafam kudimakta ड्राइवर सिंगु मियांगी सेवा मकालामना तौहनबा फंगनबियु हाइबसी अपील तौजन Tharomadugi manung channa joint coordinating committee na thau ground complex ta changjafam loriba IDP singda chamba khudol sing tamkhibaga loinana saglen ama supunna saminakhi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯕ ꯊꯤꯡꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯊꯧꯒꯂꯣꯟ ꯋꯥꯅꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA S ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯅꯒꯔ पंचायत की हानगे चेयरपर्सन ओइरंबी कुंबी अवांग खुनौ वार्ड नंबर 6 पोलिंग नंबर 29/16 दगी नोंमाइथेम ओंबी सरन कुमारी देवी की इमुंग मनुंग सिंह यावना लेकाई अदुदगी पुन्ना वोटर हुमुद्रा रोमना कुंबी केंद्र की MLA S प्रेमचंद्र द सवतख्रे मखोइबु थरामना ओपगी थोरम अमा कुंबी अवांग खुनौ वार्ड नंबर 6 द लेबा नोंमाइथेम सरन कुमारी की युमदा पांगथोख्रे BJP कुंबी मंडलना सिंधुना पांगथोकिबा थोरम अदुदा MLA S प्रेमचंद्र न मखा तारदुना महाकपु मियामना नुंगसीदुना माई पाखनबीरबा मतुंगदा महाकपु लाना उहनब होनरिबसिंग अदुगा कुमथरगा अवाय अखुम तौनबगी मतम लेते तौरिबा थबक थोरमसिंग असि केंद्रगी मियामना खंगबा ngaktani थमोय सेंगना महाका चटमिनरगनी हाइदुना लागलिबसिंग असि थमोय सेंगना लोइनसि खुनाय असिगी मियामगी दमक अफबा खरा तौरमसि हाइखि आइना MLA ओइरे आइना सुमा मतौरगनो हरावना वाय इसे तौदे अदुग म्यूजिक मिनमदे आइगी नुसिना लोइना बयाबसिंग समिना बयाबसिंग तोंगान तोंगान बेहराम क्या तिना बयाबसिंग बे तिनरगा दुम लै अदु अखोइना तिनानिंगदबा द अखोइना थिना सै हरगा अखोइबु थिना सै बिबा गांबिबा मयाम सखोइ नोंगु तो ओनसलगा आइ अखोइगी थाक दुमदरगा इबनि सादे गांसु गांगदे मरमदि कैगनोरगा अखोइना दरकार लेसे सही मंगा की ताम अममगे अमुखलगा म्यूट तौरिसे म्यूट खलिसे मिखलना पांथोइसे प्रजागी सेवा तौनबा लमदम मसिबु साफनबा स्टेट मसिबु अफबा थाक उखलगिनागी नमका अफबा मिहुन खलवन खनमने अफबा मिहुन खनमदुदा कंपेयर तौदुदा प्रेमचंद्र नंग फरे हैनो थागलबा आइना कलिगी आइम सैबा बिदु ओनर खना लेगदोबा नोंमाइथेम सरन कुमारी ना कुंबी केंद्रगी MLA ना इंग्लिश ngani kunithoida mai hek pakpaga sei phadringaida thengnariba langi jaitheng kaya asida magna tawriba thabak thoram amade magna honariba kaya asi apenba poi केंद्र सिदा चही कुन पालंबा चही 15 हेना पालंबा MLA मंत्री कया लेख्रे अदुबु चही खर असिदा लानगी इरांगी मतम सु लेरिबा सिदा MLA ना तौरकलिबा थबक थोरम कया असिदा पेनबदगी पुन्ना सौगतपनि हाइखे अहानबा वान्स का मतम दबु थबक तोबो कना कना ngambagini mamang da लेख्रिबा MLA मयाम मा काख्रिबा MLA मयाम करि थबक तौरंगी मुइसु थेंगरिबा अचुबा लान लेबाकी असुबा लान से कनागी मफम द थिंगबा यावकिबा गेनि सही कुन पालंबा मिसु यावरमदे तरा पालम सु यावरमदे त्रामा पान की मफम द सु यावकी महाक्ति अदुकी मतिक अवा फंदा तारबा मतम सुता करिगे दमुक तनु मापु तुहत पिदुना ने हेत पिदुना मियाम सिना सुकामना थी थी ना ngang बिरेबदो ngamam धोके मंगोंदा लागदौरिबा विधान सभा की इलेक्शन से ताई हवाई हक्संग यावना आई केंद्र सिगी मसी मया लोजिंग लोया खुदिमक सत्तुना मागी मतुंग इन नाई मियाम द पाउजेल पिगनी अदु आई माबु काबा नबनबसो आई साइतगे होनगनी इथौ मंगानसु औसान बिबो ओयु सेगा रोड कोंजेंग हजारी लेकाइदा लेबा स्ट्रगलिंग वुमेन्स एसोसिएशन SWA कंगलै पाके निपान सुबा फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन की थौरम सगोलबल तेरालुक्राम लेरक्ता लेबा इमा याइफा संगलेन कम्युनिटी हॉल पांथोख्रे कंगलै पाकी नुपी सिंगना खुनागी दमक लौरकलिबा थौदांग हाइबा थीमगी मखादा पांथोकपा थौरम अदुदा मफुरुप मरमदमगी दमक थवाइना पोंथा पिख्रबा अथौबा सिंगी फमदसु मिनिट अनि तुमिना लेप्टुना इकाई खुमनबुतखे थौरंगमरी लेनना स्ट्रगलिंग वुमेन्स एसोसिएशन SWA कंगलै पाकी प्रेसिडेंट थौदाम रोमी बलाना खुनाय सिगी फजरबा चनबिगी मरुमदा अथिबा मिंथोल पीदुना नुपी सिंगबु नमथदुना थमलिबा सिंग असे कोखनदुना अनेम अवांग खाइदना मानव पुंसी महिंग अमदा हिंगमिनबा अमदी कना लेजद्रबा हिंगबगी हक मतपीरबा मराइबक थीरबी नौना लुखरा ओइहुरबी लमदम सिगी नुपी खुनागी दमक अंगम मतेंग पांगनबा लुपस सेमखिबने लुबसिगी निपान सुबा फाउंडेशन डे असिना लाकपगा इरोइनना ngasiदगी हौरगा चही अमा चुपना लमदम असिगी लोइजिंग लोया कयादा चत्तुना नुपी सिंगा मरि लेनना लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम सिंग पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे इंग्लिश सिंगानी तरा नेपाल की जनवरी तांग तरा मरीदा सापोंखिबा SWA ना ngasi फावबा लमदम असिगी इशू कयादा मायोक यादुना लागली हाइखे अखोइना ngasi फावबदा लेबाकी दमक्ता इशू कया अमदा खुमांग चौक्सिन अमदी मांगजिन थाना नुपी सिंग असे हनबा लेतना ngasi फावबदा खोइ चंगसिनजरगली अमदी तुंगदा लाकदोरिबा इशू कया अमदी खोइना नुपी सिंगी दमक्ता थौना लेना पांगल लेना
ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠꯈꯤꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯂꯤꯡ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯕꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯍꯧꯔꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯆꯦꯟꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯂꯤꯡ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯆꯦꯠꯅ ꯂꯦꯞꯆꯔꯤ Chahi ahum leiraga Writers Forum Imphal piba Khundongwam Brojendra Ningsingmana Tarelak Subu Oina Saknairaba Theatre Critic Playwright Buddha Chingdhamda Mahaki Drama Lyric Mutyek Nabalila Marida Pikre Manipur Press Club ki Loktak Hall da Pangthokiba Award Lantokpagi Achamba Thoromaduda Manipur Sahittya Parishad ki President Longjam Joy Chandra Writers Forum Manipur ki President Kaisham Priyo Kumar Siza Hospital ki CMD Palin Khundongwamna Thoram ki Dice Member Sing Oina Saruk Yakhe Thoromaduga Mari Lenana Writers Forum Imphal Secretary M. Notilalna Khundongwam Brojendra Ningsingmana Ase English Singani Nipandagi Hoduna Sahi ahum Kanaraga Lyric Natraga Lifetime Achievement Award Oina Piba Award Ni Award Sina Buddha Singthamna Iba Mutyek Nabalila Mari High Riba Lyric Sida Pibani Award Sida Lupala Sing Kuntragi Case Award Memento Citation Amadi Solama Yauri Haike Taurangi Sarukama Oina Dr. Lamabam Gojendrana Chair Loduna Dr. N. Nandini Devina Khundongwam Brojendra gi drama da utliba kaitharaklaba mioibagi masak haiba hiramda wangangki Hoji pawgi marthana aten Brampton Lokchari Every great future begins with the right start. At JJ School Montessori, we discover talents, nurture dreams, and shape the future of your child. Here, learning isn't just in books, it's in creativity, sports, real-world skills and values that last a lifetime. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon Cup Syrup thakpiu Kapidon Cup Syrup Dada Ibe makigano Azabe kamo Sige yumse next time tina checksin na laksilaga tamlo banine Dada nang se juhar habaga amta kidrabo Asumna mayam na machalbo ngapshan lugum masige yumasibu asoyangan kokadabagi next time tina ngapseli next time ti juhar habati ngakok na basembani German technology siya na concrete katok na tinaba matamda kapamang amuk hena hengal adli next TMT strength is in the quick Honglagli ba punsigi lambi sida arai ba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Free Gynecology Camp January tha asi Cervical Cancer Awareness Month tabaga iroinana Siza Urban OPD Kaisampatna lakadoriba January tang 12 dagi 18 phawba ayuk pung 8 dagi ama phawba Free Gynecology Camp pangthokjagadauri Free Gynecology Consultation Free Ultrasound Screening loinana Investigations and Procedures singda 10% concession su pizagadauri akupa marol kidamak pizariba number asida paw phawbiro Break matungna mayamu taram nokchari makhataba pawda media gi khuthangda mahaki makhura kyamgai takhok makhada leiba Abdul Majidna mahaki yumda nongmai kapslami amadi drug lalonba mioi amagum miyamda uhalibase yumpham yaudaba aranba wafamni haina AMD article rahamana kyamgai da leiba AMD article rahaman gi yumda pangthokpa pawgi mifamda haikre AMD article rahamana makataraduna mahaki makhura Abdul Majidna numit kharani gi mamangda mangonda senfam khara pugi haibada mahakna pikhide madugi matungda makhura aduna wari sanasi haina kaurupudagi mahaki yumda chatke mafam aduda khara ningai sangdana ba thokpaga loinana khut thage torupudagi chenthorake mahakna Abdul Majid nongmai kapsinduna hatna ba honarami haibasi aranba wafamni nongmai makoldi takibalai madu Abdul Majidna hanana plan tawduna pangthokpa thawong oiramgani mahaki maikei nongmai kapkiba amata leiti haike Ngasai mana
ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤ ꯏꯟꯈꯠꯆꯔꯛꯄ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯁꯥꯕ ꯈꯔꯒ ꯂꯧꯇꯨꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯛꯇꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯛꯇ ꯏꯔꯥꯟ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯩ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ Ministry of Culture gi miyeng makhada North Eastern Theatre Association neta hengang na puthokpa play oiroidaba mangilan utpagi thoram pangthokre Zen Manipur Dance Academy Imphal gi auditorium da pangthokiba thoram aduda lamlai AC gi MLA khongban tabam ibomcha MUC gi assistant professor Dr. Makhonmani Mongcha ba amadi icham gi advisor Nongthom Rajendra na maru oibame singoni saruk yakhe Thoranga mari leinana wangang loi singna theater chakot na bagi matangda tongan mofam kaya thamki Player Siga Iba Amadi direction Senzam Nimaini. Housing Maroiba Pau Amukana Pizari. Drivers Day Thoram Ngasi from Kaya the Pangtok Nari, Lake Hidraba drivers singing from the Ikai Kumnabut Naki. Amadi Manipur ki drivers sing asi lamda masigi economy amasung transport system ki backbone haina Manipur ki additional chief secretary Anurag Bajpai na haikre Ji fawgi wana dia ISTV na pizza pau matang solution jare miyang tabiri basing bamuka hanna kurum jare